El 23 de marzo tuvo lugar el primer cineforum organizado por el Museo de Máquina Herramienta del Elgoibar, donde se pudo ver La actualidad de la máquina herramienta, una película documental de 1966. Pensamen dut, ikendula oportunitatea egiteko aurkezteko pelikula hori. Homenaje bat moduan, Elgoibarko máquina herramientari eta Elgoibarko formación profesionalari. Este acto es parte de la segunda semana de la formación profesional del Elgoibar, organizada por el Ayuntamiento del Elgoibar junto con IMH y MECA. Tras la sesión, tuvo lugar un coloquio que reunía a varias personas que han estado y están relacionadas con la industria de la máquina herramienta y la formación profesional del Elgoibar. Sasoi bakoitzak izan du formazio sistema bat. Lehenengo joten bagira Ferreri Sarretan, gremio hasieran. Eskuratzeko ogibide bat behar zan bizi guztia. 1916an Escuela de Artes y Oficios. Horrek ere ibilbide luze bat izango du. Eta, ibilbide hori bajungo da Escuela de Aprendizaje Industrial sortu arte. Hortikan sortuko dira, enpresaria, zeren, hemen ikusten den teknologia, pelikula ikusten dugu teknologia mekaniko horrek, eskatzen du gaitasun bat, peritia bat oso handia. Gero, esan biara ere, hori eskola hori martxan ipini gendun, batez ere, enpresak alde zaudelako, enpresa nahi zaben hori, martxan ipintzia. Horre ematen gendun, dibujo nagusiak, dibujo, teknologia eta tailarra. Gehizianak gustora tortzeziara. Da gainera, ikustezan, alegin ona. Orduan, nahi bat esan zidan, lehenengo azizitzen bihan. Ia montajian ero azizitzen justian, gero hori ikusu aurrera, ja, betetasunatu ikusutu. Claro, gero kontuatu nahiz ni, efectivamente, ala bala. Teorizia, bastante ona inkan. Aprendizagia ere ba, egin da enkazen. Piezak izetan dira ajustekuak eta tornukuak eta eskolan egin dagoak. Baina, gero tailar batean sartzen anien kontuatzen zara, orduan jazte zara ikasten. Con ánimo de recoger la historia de la industria de la máquina herramienta del Elgoibar, el museo ha pedido a los ciudadanos que cuenten sus anécdotas e historias. Museoak ere nahi dau, organizazia tertulia batzuek, amezoren jente morduakin, zatik, dakazue makina herramientaren historizia zati hundi bat. Da hori, komeniko zan, ez galzia.